Thank you. Okay, Michael sing jukin question khat ga dong inge. Michael Lamjathang ikhat itile imfala na ki ton lut di hitam. Just in one line, give me the answer. Itile imfala na ki ton lut di ham. I'm Let not him a take his resident. time, yeah. I mean, he's here as our guest. Go ahead, sir. I'm not a resident of Impal. I don't have any properties in Impal like other cookies do. So for me, going to Impal or not, that's not a priority for me. Peace na bol go no hitalo onang mail hay hoto. Na so I pinumay don't akyaw no so know. pinumay akyaw tanga akyaw vo amin lampia akaya ato alu athama hito holo ita nang peace na ka bol go. That 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 incident is a different incident. No, So it's a different incident. Hello, piso dito. Ay pawa ka hola ay pawin ay don butang. Nasa sa ham na paw na thong am lo ham. Nasa sa ham. Thado pau ti ta ti pi a pau na Ay ti paw ham. ka ti nge hi dong. Ay paw Thado ni pau ho ti tang. ta mo. Henge Thado thado pau ti ta paw. ti. Ho ka sa Ah, na hi sa ham thado paw hi tula. thado pau na ti. Ka tho hi thado paw ke yong ku ki tanu. Okay, that's good. Itile nang ahle imfala inmun lomun sikita bon nei lo hela to ipitinga to nangin mei thai ho to ki chamding ateng le hiti aga chen khom ding na ti ham hile It's not about ahle peace. nang It's about nang nang community ngai tang understanding nang between ayim Thado fala and bon nang Bente. ayim fala bon ga cheng lut go lo pen chun itida na chu peace ga na ga sem gut ham No, I'm not making peace with Meitei. It's a community understanding between Thado and Meitei. And we want to make an understanding with all the community. Don ima sa thado ti hi tang na sa lo ham Thado, thado in pi I ngai born as tang Thado thado and I in pi die as god Thado. thado in pi in zong I pr tha born as a Thado. nang thil bol chu ama hon ka he phapo ve ati chu nang thado in pi hi nang thado in pi manipur hi na geng ho to bo hi chu mili mi nga thado in pi na nei hu chu no ho a hi adi chen in ki het tang thado Thado, tin Thado, lang nangin kaso Thado, pho zo se to hin Nang het Thado ding in ni hi ya. tang Hello, Nang Thado ni ha. thado ku ki ka hi ke Hello, Thado ni ke yam ai mi kati ka he. hi ke ai pau tho zo se mi ka hi Let's not go into this debate. Hello, no national no party. la Continue to Michael say Lamza right thang so. hiti hi ka nga hi so hiti hi tun so na gal ke pana hiti ka nga hi so nang to ke hodinga nei don butang Cái nang thà đầu cây ya. imfala in mun Cái thà siki yong nei lo ya. hela Ya. achiang lu ding bon hi lo hela chu nangin cha chu mail he ho to piece na ga sem god ipidinga Cái piece mấy na thấy sem cái god gì ham bỏ luôn. mail he Cái ho to ipidinga piece na thà sem god ham cái gì ya. Cũng kiểu cái kiểu trong business sim điều ya. Cái họ to cái nào luôn ya. Na simple. That eh No, to hey na hey hey kinalo le na nang tilsang dinga chu peace na nang kasim ho Guys, yo piece ka guys. lo misal. chu simple. itida na ama ho to piece na ga sem god That's ham simple. Hey. Lam za Uh, thang Maya. tha do guys, ka hi ngai, na ngai tia wo, tha ngai wo. do to me the kina point. Okay, just 1 second. Everybody will get a chance to speak. Okay. So Maya, if you are, I will give you a few seconds more, and then we'll go to the other speaker. All right. You guys just unmute thank your you mic. Yeah. thank you Yeah. Michael Lamza thang ngai ta na pon sil zong ka pon sil ki bang na pau to ka pau zong ki bang iton danu zong ki bang ine u zong ki bang hoi la ya tu nang ho to ke ho ki het na umaham hang in don bu no hoi lai tu nang to Now, ke ki het na umaham Chỉ chú bốn xil chú ipi ya. Na na bảo thi chú ni ipi tieng ya. le No. na thi ni tieng le na longa akap ding na vui ding hi ki ho ma ka hiu cho na ki het nam Thì cái lòng bằng chân xây đào. The identity chứ cái sự chết mà sợ ngài. Na identity chú. Na hiti try. hiti nangin hiti gal hi identity hiti na na nei got hiso ti chu hilai ta chu di lo chu na mi na sa na sopi na sangam ti san lon na hiso Ah. The hiti emotion atu sentiment chú. Cái ông hiti cái chân tâm. atu I have. hiti Cái ông cái loss. No, sẽ ngai ta nghĩ đồ. No. Thì cái ngai ta ma e khat ngai ta gal hi
ho na identity ki chep na ding hello chu iso pi na pasal na hi so na tilchang na lo ham na so pi no me akewa hungki me a anoi asu ki tham chu kai nu me in ka tho zo lo pi chu tu ni ge ayong ti yong chu hai mil hi tang tu pe ta hin ki chem hin ka ti chu tu pe ta hin isu in sungu hi su ke ding ke ho chu ka hi win nong ho chu na hi win ke ho to igal mi te wang ka ki cham diu a hi na ti chu avel velin ki gel tongo na dam lo ni na thi ni te le na long chu bon hung khu ding na long chu nga chu a hung kap ding chu ke ho ma ka hiu chu o na lung na chu nga hi ka lung na a ka lung nat hi chu a hi wanga hi khat bei ve le phat ta ka gel kit teng le ipidinga nang ta bang mi man tam hin ipidinga nam piu sunga pang ding golova akale langa na panham mi pa mai na hi chu o kalung nat dan hi hitini ho hi nang to na mela iki het hon lo wanga hitini ho hi nang to face to face a hiti na ko ma hung pau ding hi hiti hi kanga lel hi chu nang to direct nga ki ho ding hi kanga lel hi chu nu mei kei bon ne he nam nu mei kei bon kalung chang hi apo na ding umlo hi chu akoi na ding umlo hi chu kalung chang pasal na hi chu ta atapa na hi chu na ki het lo ham ta atapa hoi la yat naga ki tum sa go tay tay ham mi noi sat beb ki hi so tu ni kho a hi e ho sung chu ingo lu zong le ikina u zong le kinau hi te mi to ki gidel hi so mi apa Are mi we to having the real Lamjathang? he Uh, yes this is I the real think lamjathang today. and I think I have taken too long. Thank you very much, the host and co-host. Uh, No, it's absolutely okay. who is this Lamjathang Guys, must given Esther, please. important in this space? Hold on, yeah. There is a system here. Okay, there so many hands have been raised. Okay, so let's go one by one. We all want to talk to him. So let's try to keep it very short and let's all give each other an opportunity to express what we really want to say. Yeah, I would request all Yeah, let here, this minion speak. everybody, I would request everyone to not just unmute their mic and make comments. Otherwise, I will remove you. This is a serious space, and today was not a good day. So let's all, have some self-respect. Michael Lamzathang, I think Maya, are you done? Yeah, just give time to others. I'm done. Yeah. Thank you. All right.